amogelesega mo Botswana Thinking Law ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno re mo sephatong sa bobedi ha re bua ka tsamaiso tsa kgotlatshekelo. Mme mo kgatisong ye re tabe re bua ka mo go bitswang gote di-application kana motion proceedings. Le lemogile gore beke e e hitileng ne go sena kgatiso, mme ka go ne go sena kgatiso mo tsebeng ya me mo maranyaneng a Facebook ke beile kgakololo kana ditsetana dingwe tse ke buang ka pharologanyo gareng ga mo go teng di-legal costs le di-legal fees. Yaanong salang morago tsebe ya me mo maranyaneng a Facebook gore le nne le bona dikgakololo kana ditsetana dingwe tse ga ke bua hale le hale mo melaong e leng gore ga ke bue kana ga ke dire kgatiso ya motshikinyego jaana. Pele ga re tsena mo kgatisong ya rona ya tsatsi jeno ke batla go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ke ne ke batla go le itsese gore ha le dirisa maranyane a di-laptop kana dikhomputara, go na le dinako tse di tsentsweng mo kgatisong go supa ha ke buang ka ditsetsana dingwe. Yaanong le tla bona go na le tselana e e nang le meradi mo teng. Le ka ya ko ditselaneng tsa teng gore e le ise ko ke buang ka ditsetana tse di rileng mo teng. Ha e le gore ga le kgone go dirisa tsone ditselana tse di kgaogantsweng tseo, le kgona gore le bo le tobetsa ha go teng show more. Kana ha e le gore le mo mogaleng wa letheka e be le tobetsa ha go nang le mokwalo o o supileng ko tasegong gore go le ise ko description-eng. Ha le tsena mo description-eng le a ko tase le tla bona go kwadilwe dinako di le botala. Ha le tobetsa mo nakong eo ha botaleng jong go tabe go ya ko le batlang go a teng mo kgatisong. Ha re tswelela mo kgatisong ya rona ya tsatsi jeno, re lebelela yaka ke buile mo go teng di-application kana motion proceedings. Motho o e leng gore o tsisa kgang e go teng application o bitswa mo go teng applicant. Motho o e leng gore ene wa sekisiwa o bitswa respondent. Ha motho a tsisa kgang ka tsela ye, o tshwanetse gore a ba lebile kgang ya gagwe go bona gore a moatlhodi ha lebile kgang ya me le dipampiri tsa yone. Ebe motho o tang a taka dipampiri tsa gagwe, moatlhodi yo o kgona gore a bo a dira tshwetso a lebile dipampiri hela. Ha e le gore go a go tlhokagala gore motho a ba a tsisa basupi gore ba te ba he bosupi ko kgotlatshekelo, go rela gore kgang ya gagwe ga ya tshwanela gore e bo itsisiwa ka mokgwa wa application. Ke yone kgang e neng e tsentse mo ruthuta e neng go buiwa ka yone ya Plascon Evans rule. Mme ka go rialo go na le ditsetlana dingwe tsa molao tse di reng jang kapa jang kgang ya gago e tshwanetse gore e bo itsisiwa ka tsela ye ya application. Nngwe ya dikai tsa kgang ye ke dikgang tse di tsisiwang ka potlako kana ka bonako, tse e leng gore go batliwa gore kgotlatshekelo e ntshe tshwetso mo nakong e e khutshwane. Ha re tswelela ka kgatiso ya rona, ha motho o go teng applicant a tsisa kgang ya gagwe, o tshwanetse gore mo dipampiring tsa di baakanyang e be go na le mokwalo o go teng notice of motion. Mo teng o taba a ipua gore ene e le applicant o tabo a kgona go bona dipampiri tse di amang kgannye ko kae, ebile a bo a bua gore ke eng se a se batang mo kgotlatshekelo. Ha ke ha sekai sa motho o e leng gore o bata madi a tlhokomelo a ngwana mo go teng maintenance, o kgona go bua gore ke kopa gore o go teng respondent
go te o tla duela madi a kana ka 100 pula ka kgwedi ke ha se kae. Mme ebile mo teng a ba a bua le gore o batla ditshenyegelo mo go teng legal costs tsa gore o tshwanetse gore yaanong a bo a goga yo a mo isa kgotlatshekelo gore a duele madi a tlhokomelo ya ngwana. Mo teng ga yone mokwalo o go teng notice of motion yo o tebe a bua gore respondent o tshwanetse gore a ba atsisa mokwalo o ganetsang kgang o go teng notice of opposition ka malatsi a le 5 a kgotlatshekelo. Ka gore yalo ke re a kgotlatshekelo ke ra gore ha go balwa malatsi ga go tsenngwe mafelo a beke kana di-weekend ebile ga go tsene malatsi a boikhutso mo go teng public holidays. Mo teng a ba bua gore motho o go teng respondent o na le malatsi a ka tshwara 14 a kgotlatshekelo gore a ba tsenya mabaka a renkeng motho o tsisang kgang a ska hiwa sa se batang mo go teng answering affidavit. Motho o tabeng a tsisa yone kganye o tshwanetse gore a ba tsenya mokwalo o mongwe gape o go teng founding affidavit. Mo teng ga founding affidavit motho o ntsha kgang ka botalo. Ha ke tswelela ka sekai se sa madi a tlhokomelo ya ngwana o taba a bua mo go tshwanang le gore nna le motho o re nnile le ngwana ka nako ya gore re lebile gongwe 2000 a bua gore motho o ntse a duela madi a tlhokomelo a ngwana a bokete jwa 100 pula kgwedi le kgwedi mme o simolotse go ema o duela madi a kgwedi tse 6 tse di hitileng. Jaanong ha ke mmotsa gore ke eng a sa duele ga a bui sepe ka jalo ke kopa kgotlatshekelo e ntshe tshwetso ya gore motho a duele madi a kana ka 100 pula a tlhokomelo a ngwana kgwedi le kgwedi. Ha godimo ga mong motho o kgona gore a ba a tsenya mokwalo o mongwe o go teng confirmatory affidavit kana supporting affidavit. Mo go teng confirmatory affidavit gantsi o dirisiwa ha e le gore motho o tsisitseng kgang o ikanang mo teng ga founding affidavit ga ana kitso e tlhamaletseng ka se se diragetseng. Sekai sa mo ke ha motho a tsisa kgang a batla go emisa motho gore a ba nna tsena mo jarateng ya gagwe. Ha e le gore motho o tsenang mo teng ga jarata o bonwe ke batho ba sele ba ba neng ba le mo jarateng mme mongwe wa jarata kana o e leng gore o rentisitse o na a seo. Ha mongwe wa jarata kana o rentisitseng a tsisa kgang o taba a bua gore ke boleletswe gore motho o nna ata ko jarateng ya me mme ke boleletswe ke buang ha ke ha sekae. Ka jalo ke kopa kgotlatshekelo gore e emise motho yo gore a ska tlhola a takogane a ba ha mabaka. Buang o taba a ikana ka confirmatory affidavit a bua gore motho o na a tsile ko jarateng makgathong a le 3 o tsile ka labokana le labokana le labokana a dira selese. Mo ke go buang o runghatsa se e leng gore se builwe mo teng ga founding affidavit. Mme buang ga se ene o ka ikanang mo founding affidavit ka gore kgang ga se ya gagwe. Mo supporting affidavit mme yone ke ha motho yaanong a baya kgang gore a leke go tatsa mo go setseng go builwe mo founding affidavit. Re tswelela ka sekai sa motho o tsenang mo jarateng e. Motho o e leng gore ke jarata ya gagwe kana o rentisitse o ka tswa le ko lapeng a na le ene buang. Mme motho o mongwe yo a ba nna tsena tswa. Mo founding affidavit o taba a bua gore ke ne ke na le buang mo makgethong a 3 re
bona motho o re batlang go mo emisa yo a ta mo jarateng. Buang mo supporting affidavit ya gago o ta ba re ke ne ke le teng ebile go ne ga diragala jaana le jaana le jaana. Ha go sena go tswa tsone di-affidavit tse go tebe jaanong go ntshiwa mo go teng draft order. Motho o go teng applicant mo draft order nngwe o taba bua gape a ipueletsa se a se kopang mo lekgotleng. Dipampiri tse di tabe di isiwa ko kgotlatshekelo. Ha e le gore kgang ye e tsisiwa ke motho o dirilweng ke molao jaaka ke buile mo kgatisong ya me ha ke bua ka dithata tsa batho ka ga se molaong. O tshwanetse gore go bo go na le mokwalo o go teng resolution o mo dipampiring tse di isiwang ko kgotlatshekelo. Ha e le gore batho ba batsisang kgang ba na le mmueledi kana agente, o tshwanetse gore ha godimo ga mong go na le mokwalo o go teng power of attorney. Ha kgang e sena go gatisiwa yalo, dipampiri tse tsa application di tabe di na le nomoro ya kgang, leina la moatlhodi le gore kgang e tsena ko kgoteng efe. Kgang e kgona gore e bo isiwa ko Lobatse High Court, mme motho a isitse dipampiri tsa gago ko High Court ya mo Gaborone ka gore kgang e latela moatlhodi o e leng gore gate ke ene a tabeng a bua kana a e buisa. Ha dipampiri tse tsa application di sena go hiwa o wa respondent o sekisiwa, respondent ya ka ke tlhalositse o na le malatsi a le 5 a kgota gore a bo a tsentse kgang e e supang gore o kgatlhano le se se kopiwang. Ha go dimo ga mong o tshwanetse gore a bo a tsenya answering affidavit ya gago mo malatsing a le 14 a kgotlatshekelo, mme 14 a balwa go tsweng nako e e leng gore o hilwe application, e seng go tswe nako e e leng gore ene o tsentse dipampiri tsa kganetso. Mo teng ga answering affidavit ye, motho yo o taba a tlhalosa gore ke eng a re yo o tsisitseng kgang a se ka hiwa se a se batang. Ke ha se ka isele sa madi a tlhokomelo ya ngwana, o kgona gore ka gore ngwana yo ke mogolo o hitile dingwaga tse molao o reng yaanong ga e sa tlhola e le ngwana, ke ntse ke duela madi ya ko ngwaneng yo, ka jalo ga ke a emisa madi a dituelo. Se ke se emisitseng ke go duela wena, ke a isa ko ngwaneng a thamaletse. O kgona gore ga godimo ga mong ka gore ngwana o yaanong o hitile dingwaga tsa 12, molao wa re ke mogolo, ebo a dira confirmatory affidavit kana supporting affidavit. Motho yo o e leng gore o ganetsa kgang o kgona gore a bo a tsisa mo go teng counter application. Counter application ye le yone e sala morago melawana ya application ka kakaretso. O taba a dira funding affidavit. Ha sekai, ha e le gore batho ba bane ba na le bana ba babedi, ebe gote yo o motona o tlhokomelwa jalo ya ka buile a bua gore mme ga godimo ga mong kana re na le ngwana o santseng a le ko tlase ga dingwaga tse 12 o nnang le nna, o ntse o sa duele madi a tlhokomelo, yaanong ke batla gore o a duele. Ha go ntse jalo o tabe yaanong aha yo mongwe yole o go teng applicant sebaka gore le ene a hetole mokwalo. Ha o applicant a hiwa answering affidavit le counter application ka gore di tshwanetse gore di isiwe kgotlatshekelo nako e le nngwe hela,
e be di hiwa applicant nako e le nngwe hela mo nakong ye ya malatsi a le 11 lene o ta ba araba hela jaaka yo wa respondent a arabile go hetola answering affidavit o araba ka mo go teng replying affidavit hela jaaka answering affidavit di phetolo di tshwanetse go nna di itebagantse tsetana le tsetana mo go teng paragraph by paragraph gantsi motho o tabe a kwala one mokwalo o go teng replying affidavit o ha ile gore dilo tse di buiwang ka tsone mo answering affidavit ga di a tsenngwa mo teng ga founding affidavit yaanong replying affidavit ke malatsi a le masupa a kgotlatshekelo mo go rang gore le yone ga o ba le mahelo a beke le malatsi a boikhutso ha ile gore go na le counter application o tshwanetse gore e le applicant a ba a tsenya answering affidavit mo malatsing a le 14 a kgotlatshekelo ha ile gore yaanong dipampiri di heletse di hella ka replying affidavit ya kgang e kgona gore e bitswela ntha ko kgotlatshekelo mo go bitswang go the roll call mo kgatisong ya me e ke buang ka ditsamaiso tsa kgota mo tsetaneng ya ntlha ke bua ka kganye ya roll call e kgona go diragala nako nngwe le nngwe pele ga dipampiri tsotlhe di isiwa kgotlatshekelo kana ha dipampiri di sena go hela ha ile gore e bitswa ha gare ga dipampiri di se di hele batho ba tshwanetse gore ba bolelle kgotlatshekelo gore ba tsamaya ga kae mo dipampiring tsa bone le gore ba go tsisa tse dingwe leng o tshwanetse go gakologela gore dinako tsotlhe tse di beilweng mo kgotlatshekelo o tshwanetse go gatisa dipampiri go kgotlatshekelo o bo o di neela o mongwe mo nakong yone eo ha ile gore dipampiri tsotlhe di hedile motho a setse a tsisitse gone mo go teng replying affidavit ba ka kopa kgotlatshekelo letsatsi la gore ba te ba nganya kgang kgotlatshekelo e tabe e ba neela malatsia ebe e ba bolelela gore ba ka tsisa mokwalo o go teng di-heads of argument leng mokwalo o ke o e leng gore ba tebe ba dirisa melao le dikgang tse dingwe tse e leng gore di supa gore keng ba tshwanetse go hiwa se ba se batang go nganga gone ko kgotlatshekelo go tabe go dirisa tsone dikgang tse jalo mme le go tatsa ga godimo ga mo go setseng go kwadilwe gantsi mokwalo wa di-heads of argument kgotlatshekelo ya re o tsisiwe malatsi a ka tshwara bone pele ga kgang e utua mme bone bo go sa tsenngwe mahelo a beke le malatsi a boikhutso mme go na le nako tse dingwe tse moatlhodi a kgonang gore nna ke batla mokwalo o nako e hetannye gore ke nne le sebaka sa gore ke bale gore ha le ta go nganga ebe ke setse ke badile ebile ke lebile le dikgang tse le buang ka tsone le re le ikaegile ka tsone mo gongwe moatlhodi o kgona gore ha e le gore dipampiri tse tsa lona tsa heads of argument le dirile go ntsha ga tshwene le bua ka botalo le dikgang tse le ikaegileng ka tsone le bua ka botalo ga go tlhokege gore le ta go nganga ke ta ntsha tshwetso ke lebile dipampiri hela go tsweng gong moatlhodi o ta ba ntsha tshwetso ya gagwe jaanong ha tshwetso e tswa yana tshwetso ye go tswa gore ke tshwetso e e reng eng nako tse dingwe ha e le gore tshwetso ke ya gore go duelwa madi jalo ebe motho o e leng gore tshwetso e kgathano le ene ga a dirisa a tshwantseng go se dira go na le dilo dingwe tse e leng gore motho o ategileng o kgona go di dira gore a bone sa se mo tshwanetseng
mme dilo tse ke bua ka tsone mo kgatisong ya tsetlana ya boraro mo go teng executions. Mo tsetlaneng ye ya boraro ke tabe ke bua ka ditsela tse e leng gore motho o kgona gore a bo a gatelela se a se batang se se sa diragatsweng ke motho o mongwe. Dilo tse e leng gore o ka di dirisa go leka go gatelela se a se batang ke go tsisa application e nngwe e go teng content application. Ka mantswe a mangwe motho o a re o tsulotse ka tholo ya kgotlatshekelo, ka jalo ke batla gore kgotlatshekelo e go othaye. Ha motho a dira jalo o kgona gore a bantsha mabaka a gore ke eng a rialo. Yaanong ka gore ke application e tshwanetse go sala morago ditsetlane tse re ntseng re bua ka tsone tse tsa di-application. Mo go rialong Motswana, ke lebogela ha e le gore o tsile le nna mo kgatisong ye wa reetsa. Ke kopa gore o rate o kgaogane molaetsa yo le batho ka go kgaogana kgatiso ye, o bo o subscribe gore o nne o bolelelwa ha kgatiso ye nngwe e tswa. Le sale morago le tsebe ya me ya maranyane a Facebook mo go teng Botswana Thinking Law, ko ke teng ke amogane hale le hale dilo dingwe tsa molao yaka ke buile. Ka go rialo Motswana wetso, ke lebogela ha o nnile le nna mo kgatisong ye. Go siame.